Ötök ehinen kündü körelçiler, sergah isteyçiler, ıtık manı ılcıttar. Barıgıtın büyüğünü üyörüylek jarak ehinen itedik sinlik ağırdelibit. Кең туттар бир дойдулақпыт РСФСР үтөөләк. Россия уна Саха Республикатын народной артыга, гражданский келбен бочоттақ бәле кавалера, намылуғын, бөтін нәхелеген бочоттақ гражданина, беллиләк опернай ырығыт Семен Петрович Аконечников түрәбіті, ағуғын сылығыр аналлақ, маңнайғы республикатағы Галаса трех долин академическай ырығы көріған кыттылақтырын, әйге көрәтшілер 90 кыттығығар гала концертпетін сағылыр бұтын көңілі. Büyüğü körəkbet Cüйлür Сибетін сынаған ұрабыт. Cüйлür Сибет председателя Саха Республикатын народной артыга Платон Алексеевич Аюнскай атынан государственной премия лауреата Емельянов Александр Георгиевич. Саха Республикатын народной артыга Анигина Николаевна Дьяконова. Саха Республикатын народной артыга Заволоцкай Владимир Ильич. Саха Республикатын үтөөләк артыга Прокопий Дмитриевич Неустроев. Саха Республикатын үтөөләк артыга Владимир Прокопьевич Павлов. Жарай күнді доктор бұткен сербит самый долгутулақ түгіне тиен кәлләм, көріқпет кыйлақтырын білдерергер үңірабыт Жүлюр Сібе председателін Александр Георгиевич Емельяновы. Күнді бір дойдылақтарым, күнді коллегаларым барғытын бұл конкурс болбутынан, оны бұл бірағанығынан Семен Петрович Аконечников бейгі коллегавыт таптыр, народ таптыр Россия, оны Саха Серин народный артығын юбилейдақ күннен ететік есінік ағардылебін. Бұл конкурска бұл күштәқ қоластақ таланна олар ыллатылар білген хотору төмігін білдер еқпет. Владимир Ильич Заволоцкай ағардетілін әтия. Нөрен өрге көнді доғыттар. Бүгін бұл Семен Петрович тұғынан бастақы улахан конкурс болды. Нахан әлбауақ әлбәтаққынан баран таланына өтуей бұл үндікелі оғылар балылар. Оны бүгін бұл ғалы концерттерге істеққет. Тоға детаққа кейінлер бұл саңарды қардылар оңын әрелдер. Олақ бұл скола оғылар еме балылар. Оның тұға диапазонда кейен соғыз. Оны үндікеден өттім бұл кәскілдақ бұлған конкурс бұлған бағара бұд бейге. Постоянно келі үсті хыл бола-бола. Манлык деп конкурсы дәрен Семен Петровичтен оттан кені Этергезлы народной Россия тие билдер ки кинатын аттатар кине дехе Семен Петрович де бұл конкурсын тәрейтігер Этергезлы де сүйрен көтен оны бір дойдылақтары Александр Анигина енді көрі тұтан Этергезлы Семен Петрович атын өссі Россия де тиеддер күрдік тұттан ұлақан конкурстары Этергезліге бағара бұд. Хейді күтті. Үтүү кәһіннен бір дойдулақтар бұд намылуға, оны бүтін бұнаслега. Олық наға үші олыз долғытулақ конкурс болла. Семен Петрович тұнтын бігі бірге үлілі әтіқпетті. Үлілән кәлбіппет. Наға чүдік бейетін әдер оғылырын тақаятчы. Үчі бәйті көрін істәғаджатчы. Намыңа олық олыз әлбәқ концерт оғыр бұппыт. Онын бігі Семен Петрович олық самы бастыр кейбет әті. Туох тиэхпин баарабын онна эдердери кини тахаран такаян эмиеттун туох таланна хоголору тахара хатырыте олина тобу конкурс болгон аспытыттан наха үйребит оноттон бүгүн олус туох улустартан текатеспиппит оны бу мен кааластан каты бир эдер кыскелле onun наха алтын ол бихеме үйрүләк тихпеден багарабыт оноттон өссө дагына элби турдуннар конкурсаннар быт өссө дайын раз улустартан келлелдери де боллар наха дучуй булоте конкурс бут салгана турурыттан эренебит оноттон багарар боллакпыт. Вот оноттон бу Прокопий Дмитриевичка метил берекпин багарабын Семен Петрович кытты бары биргүлләбит тоннар она Владимир Прокопьевичка.
Ütükeğinden Metin Olaktaktara Bege bir kemgölelebit altıspıt uvaybıt atından bu Üçüy bağ konkuru sağlamadığından Bege hüddan yüddübüt Üçüy bağı talanna oğlar kalenler Beylerin kolasların köddöldüler Hemen bitiriybiz den otun Bege kasakalarga Amay otun ken tuttar ulakan ırıpıp olar. Onun bu manlık tamnaq konkurslar üstelağını teniyen ulus kiyiniger, respublika kiyiniger ondan üsse teniyenler andıydı tamnaq ulakan konkurs bolarıgar. Bağarabın hemen bitiriyor bir ham şüddağın ken tutbeşti bitim diyen Tığınca 992 Allah'a bol Moskva bol bu dekadağa Besinke gersaga deni ırığını Allah'ın Dağ ulağın avasını sahar biten onu bilinge dolu ödden ken tutta ödden ağabın. Onunca manlık konkurska oğulur kassa kalenler kıttanlar hemen bitiriyoruz atın üstü dağını kendi atada turdunlar. Ütükeğen Vastullah namulun ulaq tağıtırı Büyük Aybıt Smen Petrovich Saqa Nurotun Samay ken tututa şulu ola rıhıppıt Öydübünük kiyatı kalen turan manlık ulağan konturska gıtıppıtır Turar jüri çelettirin atırıttan İstetik istediğini ardı edip köngülle Manlık jora kiyağa bu bir tiyatro opera balitetten kallibet Nunu bollağına Bir yaka bir gülülebi jonlar elbaqtar Ivan Prokovic da var, Albina Mikhailova da var, Anna Jishkovskaya da var. Onu tahmin elbaq solistler. Barı istibittere, bilbittere, onda barı kaliyaklarında bağıralları da, manlık istiyaklarında bağıralları da. Onu po возможности onluk falan kaldı. Atak bu konkursu bu epitterge bağıralları kıttıhabın toğaytargın. Bu ulus erehinden bol bakka Ulakan Respublikanskay, onu Ulakan tahımnak konkursu üyenen yer boları naha şey bulu öte. Vladimir Ильич Epitin kurduk. Андай дотахымнақ даже кені Россия үдінен білдері рөхіт, Россия народная артыға, оның ата солы үрдік, оны петтер ұлыған рөхіт еті. Шулу, сақайырын сұлуға болады. Оның өссе бұл конкурс сайдан тәнейен, өссе сайдан әлі кәрехінен бол баққа, онына тоқтуға, да международный уровенға таққары болды ден бағалақ бұд. Таққы ден оны әрінәбет. Ondan neden turun sağmalıqan maqtabın telde bu kini Smen Petrovich ammaq bile jonları var. Onu bütün neheliğin uluqtağıqtır var. Manlık köşten, jonu sergeni köşten biğini ıdıstarın ödüğel köştenler. Onu bu kalbet, Irak'tan kalbet oğulları. Şu batı köştü, ititik istinlik köştü bitirin naha çügey, yürüylək. Manlık bola turları bollar den öse erellək bit. Barı çügey bağara bit, ondan taşı nagраждение. Бастан туран терьер комиссия бихи апыттан бары мақтаны хайын. Для вручения дипломантов среди самодеятельных исполнителей вручает Владимир Прокопьевич Павлов. Дипломант третьей степени Руслан Павлов, Намский луз, село Намцы. Дипломант второй степени Лидия Корякина, Намский луз, село Графский берег. Руководитель Анна Охлопкова. Дипломант первой степени Святослав Барабанов, Намский луз, село Намцы. Руководитель Дмитрий Барабанов.
Спасибо, Техман Бараун. Семен Наконечников и мой отец Дмитрий Николаевич и я, мы дрозды. Потому что профессор Уральской консерватории Дроздова Людмила Флегонтовна, она учила Семена Оконечникова и моего отца. И на данный момент я являюсь продолжителем ее вокальной школы. Спасибо организаторам. Для вручения дипломантов среди профессиональных исполнителей приглашаем Прокопьева Дмитриевича. Дипломант третьей степени Зулейха Егорова, студент Арктического государственного института культуры и искусств, руководитель Дмитрий Асташев. Дипломант второй степени Никита Балдысов, студент Якутского педагогического колледжа, руководитель Вероника Михеева, концертмейстер Валентина Федорова. Дипломант первой степени Василий Таравий, студент Якутского педагогического колледжа, руководитель Лидия Борисова, концертмейстер Валентина Федорова. Лауреатов среди самодеятельных исполнителей вручает Заболоцкий Владимир Ильич. Лауреат третьей степени Артем Тюканов, Намский улус, село Намцы, руководитель Дмитрий Ранов. Лауреат второй степени Нюрбан Федоров, Намский улус, село Намцы. Лауреат первой степени Лурхан Харионов, студент Якутского музыкального колледжа, руководитель Елена Яковлева. Лауреатов среди профессиональных исполнителей вручает Ангина Николаевна Дьяконова. Лауреат третьей степени Мария Кириллова, студент Арктического государственного института культуры и искусств, руководитель Ангина Дьяконова. Лауреат второй степени Урустам Цветов, студент Арктического государственного института культуры и искусств, руководитель Дмитрий Асташев. Лауреат первой степени Нария Николаева, студент Арктического государственного института культуры и искусств, руководитель Руслана Кордон.
обладатели Гран-при. Для вручения среди самодеятельных исполнителей и профессионалов приглашаем Александра Георгиевича Емельянова. Обладатель Гран-при среди самодеятельных исполнителей Надежда Сметанина, Русская детская школа искусств, руководитель Надежда Петрова. Обладатель Гран-при среди профессиональных исполнителей Лия Винокурова, студент Арктического государственного института культуры и искусств, руководитель Айталина Адамова. Сценаға 90 сценан көрсек қиын Лия Винокурованы. Артикатагы Государственный культурное искусство институтын студентката Лия Винокурова. Сценаға 90 стыгынан үйері көте көрсөк қайын Надежда Сметанина.
Төхтүрдәге Оскола искусстватын үренәчтә Надежда Сметанина, салаячы Надежда Петрова. Сынаға доқсын ыты сығынан көрсе қейін Саха Республикатын үтуелі артыхын Прокопий Дмитриевич Неустроевы. Күндерге Югусай Коракатын Республикатынан Саха серин композитордарын союғын үйлейді бешедер бола тұралар. Түрден 5 жылдары толбыты, негінен концерт болаты болар, көрсүй болаты бола тұрар. Onun bulana место бычыңыз бұл совпадение болан қалды. Onun bulana мен Семен Петровича бәя білет. Кені Саха композитордарын ырыларын нахал бәтті қылдыр еді. Кені опернер ырығыт бол батақ, кені нақ Сахары тыңнақ, Саха мелодистарын, композитордарын ыры боғытын тахарбық кені қасыллабы тұрата барыта хит бол бұды. Ол күрді өттен тұрамын еқі білектейбін мағарауын Аркадий Самойлов дейін композитор бар әті. Оны Петр Тоборуков тылдырғыр сұрый бұд сағажа оғыз тендіретін білектейбін мағарауын. Екатерина Шахурдина.
Саха Республикатын үтөлі артыға Прокопий Дмитриевич Неустроев. Сценаға көрсің Саха Республикатын народный артыгын Владимир Ильич Заволоскайы. Өйсі түгіл, нөрен-өргі болдың күнді оттар. Әтті оны 2 жыллаққа, олаты бейхен қас 2 жыллаға тағамастаманына дебітім. Онна қайар әттігер бұманан бұлырғы клуб бар әті. О клубы білей суақ болға дейіпті. Жоннет бақта кәлен аспыды, әдер хедден. Тәбілейін жүхін бода оларыян қаярныңыннан. Тәбілейін бір хаңаллар үребін хетіндер ем. Валентина Бурнушова қоғанығар түгек өбігем. Лөгай тойын тұғынан тойық, оның істің бағалыста Валентина Бурнушова қоғанығар түгек өбігем, лөгай тойын орой әйеқа деніребін бүгін әйеған анылдыбын. Саха Республикатын народный артыға Владимир Ильич Заволоскай. Сценаға 90 сыхынан көрсін Саха Республикатын үтөлі артыгын Владимир Прокопьевич Павловы.
алғас еттім. Макар қаратылларығар, анны көрова мелодиятығар, мар жүрк оп топсараның ұрудығар. Сардың алақ артығым. Öğürdeli çağılıyar, eye güne sirayı, sağım sirada bayar, sardan alaq artığı, çeyğere keng tunar, tükke baykıray bütün, eline balını tiller, ülenden adırdağım, artık darbetir biler, arılı hazırdılar, koduğullan ilere, kostuk balan kurdular, çeyvere keng tunar, tükke baykıray bütün, eline balını tiller, ülenden adırdağım. Donalannaq dondarattan, tayok darbet kodullar, tayılğandaq taygattan, alanlar betarıllar, çeyğere keng tunar, dikte baykıray bütün, eline balını tiller, ülenden adırdağın, sağam serin sarsın eda, sana gayı artığa, arka elin atırdın, alamaz kemiz dayınuda, çeyğere keng tunar, dikte baykıray bütün, eline balını tiller, ülenden adırdağın, çeyğere keng tunar, dikte baykıray bütün, eline balını tiller, ülenden adırdağın. Саха Республикатын үтөлі артыға Владимир Прокопьевич Павлов. Күнді доғыттар ұры көттақ төлге бітер көрсуек қайын Артикатағы Государственный институт искусства и культуры институтын ұсуджон қатын Зуликха Егорованы, салаятчы Дмитрий Асташев. Көрсін досын тыстығынан.
Зулейха Егорова. Салғы сынаға көрсөк қайын Жакускайдағы педагогический колледж устудионун Никита Болдусовы, салаячы Вероника Михеева, концертмейстер Валентина Федорова. Доқсын ұтыстыға. Никита Болдусов. Салғы үйерен көтен көрсеу қайын Жакускайдағы педагогический колледж устудионун Василий Траховская, салаячы Лилия Борисова, концертмейстер Валентина Федорова.
я принес щенка с собою. Теперь мне от девчонок нет отбоя. Кричат папарачаны, что за прелесть папарачана. Но папарачана я отдам кому хочу. Щебечут белошвейки, пес отличный, конечно, он породы заграничной. Сюсюкают жеманно, что задушка папарачана, но папарачана я отдам кому хочу. Живет одна звезда в моем квартале, что прячется так скромно под вуалью. Лишь ей моей желанной быть хозяйкой папарачана, ведь папарачана я отдам кому хочу. Василий Тараховский. Көрсін досын тыстығығар сынаға намнейлегеттен Руслан Павлов. Көжүттү кымтан сағылар кутаны Сарғатларын кәрiyete Осту баттапталын бәйете Ирек мичерин кәрiyete Духа барчиктини кепсете Мен сегерем Мен аналым Қағыстыл илгиер Дүерер хатынтан сәбірдәғи Мин оқта тапталым мұрията Жикті дұрған болан жерeye Сарғатларын кәрiyete Осту баттапталым бәйете Ирен бичерин кәрiyete Духа бар жиктини кәпсете Сегерем мен аналым Былыты бынан күн уата Оргуйдуң сирнюрун имәрие Мен оқта тапталым ырята Уғуктар ейбінің ыра Сарғатларын кәрiyete Осту баттапталын бәйете Ирен мичерин кәрiyete Дуа бар жиктини кәпсете Мен сегерем Мен аналым Сарғатларын кәрiyete Осту баттапталын бәйете Ирен мичерин кәрiyete Духа бар жиктини кәпсете Мен сегерем Мен аналым Мен сегерем Мен аналым Истиңіретін бәліғуында Руслан Павлов. Салғысына көрсе қойын граф берік нәхелегеттен Лидия Кракина. Салаятчы Анна Ахлопкова.
музыка бүгін. Perikutulları sürükler davuta Kırım tankıların kim kırdan verirdi Kim istekkinatın kötüden erirdi Utarı karşı harı uğurgu tumullar Boyunu tuttu bu hatır kurduklar Alastan alaskalar Triçarınları bu tuspattakları Bu solkom oralar Alastan alaskalar Triçarınları bu tuspattakları Bu solkom oralar Soğuğun su buput Sulmanın katına Kıbızda tuttu but Kısoğu hangita Siteri simemit Silegri tenike Cik duguy but Jibele voltenge Siteri simemit Silegri tenike Cik duguy but Jibele voltenge Tüken bu sirke üle hitkihite Barıkka min cebri bağlama güldete Körü sihri jolunan körü tuttaken kohu Vassattan doğuya nutuydum konohu Körü sihri jolunan körü tuttaken kohu Vassattan doğuya nutuydum konohu Dalağa muskulları tattım kök konuda Sürek perkutulları sürükler davuta Kırım tankıların kim kırdan verirdi Kim istekkinatın kötüden erirdi Kırım tankıların kim kırdan verirdi Kim istekkinatın kötüden erirdi Мақтал Лидия Корягина. Салғы сынаға үйерін көтін көрсөк қайын Иван Семенович Гаврилев атынан орто оскола ақсыз қылаған үйерін әтчіде. Республикатағы казачья душа ұры көреген лауреат бастыки степеннях кыйлаға Святослав Барабановы. Салаятчы Дмитрий Барабанов. Карпатским метелица бьется, сильные морозы зимою трещат. А мой милый черный, черно-чернобровый, сильные морозы зимою трещат. Захотели германцы, чтоб наши казаки к ихнему престолу служить бы пошли. Но наши казаки, славные рубаки, к ихнему престолу служить не пошли.
Заиграли трубы, трубы, барабаны, отворились двери, и вышел басурман. Закипела битва, битва беспощадная. Полилась рекою горячая кровь. А казак Бога просит, слезно умоляет, чтоб наши головушки кургант не сложить. А на этом кургане веселые пташки весело играют за веру свою. А на этом кургане веселые пташки весело играют за веру свою. Святослав Барабанов. Сценаға көрсін Артикатағы Государственное культуровное искусство институтын устуджун катын Мария Кириллованы, салаятчы Анигина Дьяконова. Мария Кириллова.
Салгы сына керсөккайын Артикатагы Государственной культурное искусство институтын устудионун Рустам Слепцову, руководитель Дмитрий Асташев, концертмейстер Екатерина Шахурдина. Рустам Слепцов. Салгы керсөккайын Артикатагы Государственное культурное искусство устудионкатын Нария Николаеваны, салаячы Руслана Кордан. Kirge
Нария Николаева. Сценаға кірсеук қайын намны хелегеттен Артем Тюкянов, салаячы Дмитрий Барбанов. Оглянись, незнакомый прохожий, не твой взгляд, неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. В небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица,
не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Артем Тюкянов. Салғы үйерен көтен көрсі қайын намны хелегеттен Нюргун Федорова.
Labata sipsine Iyake mihirahtillari Iyake charidi bittiha Tebebin orguyduk kuhara Doğayan doyduğunuma Dörebün Alaskın gebide İyeke çeridi bittiha Tebebün orguyduk kuhara Doğayan doyduğunuma Dörebün Alaskın gebide Dörebün Alaskın gebide Yorgun Федоров. Достун тыстыгынан керсөй кайын Жакускайдагы музыкальный колледж студионун Жылурган Харитоновы, салаятчы Елена Яковлева. Бүтү күнүнен күндү намым улугун олоктоктора. Бу мен самый сөбүлен ылдырырын болар. Onu бүгүн эхиэхэ бу бүгүнгү брахынигынан агарделен туран беле хунарбын көңүлден. Оғсахим сарсерда тайям силан туррута масатинан халида атастар миңирида. Оғсахим сарсерда Господотон саргада Кönkolumna köler yer Günde gürük Allah cita Günde gürük Allah cita Oğsahim sarsenda taptal kistel Записката хонтю силанида кумагыга кутулда Оғсахим сарсердекта Бұспутотон сарғада Кönkolумна көлер ер Күнде гүрік Алла жита Күнде гүрік Алла жита Сарсерда канием сила Уррута масатина халида Атастар миңирида Оғсахим сарсердекта Господотон саргада Кönkolumna köler yer Günde gürük Allah cita Günde gürük Allah cita Oğsahim safserdekta Gospodoton sargada
Бахыларын. Жылырған Харитонов. Көнді доғыттар ұры құттақ ғаласа трёхдалин түйілгебетін ұрынан әғарделер. Саха Республикатын народной артыға Платон Алексеевич Аюнский адынан государственной премия лауреата Александр Емельянов. Көрсін досын тастығынан. Өте күннен күннік ұрыстырап тылдарғар, Захар бені көріп музыкатығар, Долгунча, Семен Аканешкап репертуарыттан. Долгунча. Александр Емельянов. Үйерен көтен долгуян ұтыздықсын тұғығар көрсөй қайын. Саха Республикатын народной артыға Анигина Дьяконова. Юрий Потапов саргынтыларығар Андрей Земятин мелодиятығар кыз кәрі намсері. Анигина Дьяконова.
Доктор Гаделеге Тылбериллер Бөдүннехилеге муниципальный терли бахалыгын солбиячытыгар Галина Прокопьевна Марковага. Мен сейчас мақтана киргеме. Мен бүгүнгү бу терехеңе хасырдаттан сырыттым. Жүлүр себе ажаха улхан кыахтаах тяха музыкальный өттүттен бияха улах калем манна бетүңнерге кыржык канда дебатах жон манны улахан конкурстар болбатах балактыра ди. Onu kelen жүллән аян барлар. Onu bu жүлдү сүбәгә соғдох. Керек уа. Нам улухун тонсамы кенттер керек обут. Анигерин кайына келен тебистеңе жүллән. Onu кен яха улухан макталбын дердебин дияха. Бу семен конечно кап аймактырын атыттан бүтүн нехлеген атыттан дияха. Он Александр Георгиевичке ме олох бу кене жүлдүр сүбени жахарян кене главный тон мана самый салаячылара жюри председателе болан сүрен көтен эрдеттен келен билсиһен олох бардын балыгайны билен көрөн хыжыбыгар олхан мактал болун баргытыгар. Агырда Тылбериллер Бөдүннехилеге муниципальный терли бахалыгын солбиячытыгар Галина Прокопьевна Марковага. Үтө кейһенен күндү өлжеттар, күндү жыргы тылактара, оны бүгүнгү конкурс кыттылактара. Эхитни барыгытын бу үчө багая кере жоро кейһенен барыгытын итетик истенден олокта жалтатыттын өсө бирдагар далибин. Бу бүгүн бихека үддәк мааны күн болла. Онотон биһиги бу сакабыт сирин самый бар со ытыктыр, таптыр, сүгүрүер биһиги манна бу артисттар быт, народный, оны өтөлө артисттар быт келен бу биһека бу бүгүн конкурска жюри чиреннерден үлеләбиттеригер. Долгуен турамын улахан макталбын биллеревин. Оны тен турамын бу кинерге олокта жалтатыттан мактал сурукпун туттарырбын көңүллен. Благодарственное письмо главы муниципального образования Бетюнский наследник Намского улуса Республики Саха-Якутия вручается Александру Георгиевичу. Благодарственное письмо вручается Прокопию Дмитриевичу. Благодарственное письмо вручается Владимиру Ильичу. Благодарственное письмо вручается Онегине Николаевне. Благодарственное письмо вручается Владимиру Прокопьевичу. Мактал барыгытыгар. Эгерде Тылбериллер улустагы культура оны духовной сайды управлениятын начальнигин солбиячытыгар Александра Николаевна Новгородовага. Үтө кехеннен бу сырдык терәһин олус үчүгей терәһин бука бары кыттылактара терьячилере бөтүңнехилеген олохтоктора Семен Петрович Оконешников атын сүгер айылгы культура кинигер бүгүн олус үйөрүләх Семен Петрович атын үйетитерге аналлах терәһин ситихилахтик аспытынан агарделирбин көңүлләң. Культура онна духовной сайды управлениятын салалтатын начальник пыт Семен Прокопьевич Едрихинская атыттан. Бу терәһин териллерегер сүбе соргу болбут бука бары сүбехеттер битигер опера онна государственный театр оперы и балета үрдүктүк мактанык пытын багарабыт модут нехилеген жахалтатыгар бөтүң нехилеген жахалтатыгар брастыгының олус долгуябын онна бу терәһин ытылынна президентский фонд культурных инициатив ден фонда өйөбүлүнен. Онон өсө төгүл 39-тыһын белектехайын
Бу проекты бастакы сагалаачынан болар Ирина Винокурова. Онна бу академический вокал конкурса биддере болбаккар әрі үгес курдук ытылла турон багарабыт саха ытчата сайда үйне туроқтун. Әгәрдә тылы беребит Семен Петрович Оконечников атынан айылгы культурный кин директорыгар Михаил Алексеевич Макаровка. Жөрөкей хөндөй. Күнді доғаттар бұл сығына өдікі сығына бұтығар бұл күстәк жүлдір сүбе ұнытты бұл бейі рұхыттар бұл дейін бары балдарғар бұл бүгінгі үріләқ конкурс бұтын бұл олыққа келдер бет бұл төрөтен өскетен тахар бұт кіргіттар бұтын кімдәк болой. Ирина Семеновна Марьяна Михайловна 90 сығынан бағалыста бұл сығынаға өнер бой. Ирина Семеновна, Марьяна Михайловна, бүгінен жандар наға чөндік бұл ғаласа түрек далин грант үйен ұланлар бұл бейхеқа олыс ұлақан өріні біліқтәділер деқат бұл хавыз саңа бейхи құлып бұтыр бұл бола тұрар тәрәхімет хавыз саңа ұлылыуыт аппаратураннан бола тұрар доғыттау бұл хавыз саңа электрическай фортепиано еген барта бұл кіргіттар бәлірін Сурьян, түндері күністері сүйрен көтен, онын бұл мақтал сұруқтар бұдан тұттара бұл көңілдей. Бүті күнінен бүгінгі тәрәхін бары күттілақтыра жүллүр сүбе, онна намылуғын жона сергете, ұрыны тойығы сергир, сеңерер бары бүгінгі тәрәхін көрәтшілері. Отын бігі бұлырын бұл балағаны егар сұруян үппіт проект бұп болар. Отпуска кемігер уровны түбәхен әте, онны ол отпуска кемігер сұруй бұппыт. Бастан ұттын ұлық республиканскай ден ұлақан біле тоқ ата ме ұлақанлық бастаның ор бұппытын төсібәхеттер, эксперттар, әппеттерінен географиятын ұлақан болағана отчет тұргутар, ғарқан болу, қаз бірді ұлыз барыта күттібіт болуына да дендер. Бұ манлық Галаса трех долин демет региональный гына оңыр бұп бүтсеп. Туманна самай мақтанықпын бағарабын мен бұл проектпін сұруяр бар. Мария Ивановна Дураеваға әжейім ұлақандық күйіскөме бол бұта. Оннаттон бір ұлақандық мақтанықпын бағарабын Кергенбер Александр Васильевичка. Этергелі бейге сақалы тыллақ өстөк жон нұтчалы хұрияр бұтыр ғырғата бұд. Оны кені үшігейді хұрияр болан тылбын өспін бартын чөчуян, тұпсаран, көннерін. Onun bugün kineha istibetli bollar maqtalbın tirerdekpin bağarabın. Ondan bu apparaturanı ılarga ginda haydara dolguy butum hını gıran xalla gin haydaq bollar gin demin. Onu hata bu Mikhail Alexeyevich töhede kılgas kemge kayan oluq barıtın ümürü tutan naha çöydik teribitiger eme ulahan maqtalbın tirdemin. Ondan bu sınattan kınat annından bu sana attartaq sıqtara demmit ananın orbuput sama yutton qaraqpıtgör körör kehibit julurgan ete julurgan kurduk oğolor kelenler saydıqtara üynüqtara attara attanı den hep вот ondan elbaq ki hep bite Semyon Prokopyevich toğda barıskan orbak kutuy diye bite Сергей Степанович театр гоңорун дебите. Оны тергедылы патриотический санабытын индибитер тутан туран олық индибитин бербекке бөтүнгө дойдутугар эдер оголор, эдер таланнар. Бу Семен Петрович Оконечников дойдутун көрдүннер, кини хантан төрүттөгөн биллиннер, историятын керексетиннер дембит. Бу бөтүнгө дембит. Суруй буппут. Мактал баргытыгар. Мақтал болуқтан как-то Солгы тенек благодарственное письмо. Уважаемый Владислав Валерьевич, от имени Организационного комитета Открытого республиканского молодежного конкурса академического пения, посвященного памяти народного артиста Российской Федерации Семена Петровича Оконечникова, выражаем вам глубокую благодарность за неоценимую помощь в организации этого мероприятия.
Ваше активное участие в подготовке и предоставлении ресурсов, помощь была чрезвычайно важна для успешного проведения конкурса. Благодаря вашей заботливости, профессионализму, креативности мы смогли создать праздничную и вдохновляющую атмосферу для участников и зрителей. Ваша поддержка, мы признательны вам за значительный вклад в общий успех мероприятия. Ваша поддержка и участие стали ценным вкладом и популяризации академического пения в нашей республике и в сохранении памяти выдающегося артиста Семена Петровича Оконечникова. Мы искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем вам всего наилучшего. С уважением, Организационный комитет республиканского конкурса академического пения «Голоса трех долин». Онотон кинникетте бу за помощь үлелебит жомут олох бу қалың список хеп онотон барык сыбы пулоди эбитер атемче. Степан Спиридонович Суздалов, бу кораттар Вячеслав Алексеевич Алексеев, манна Уваров Николай Петрович, Уденте Сивсев Аялган Ильич, Александра Николаевна Новгородова, Анна Евгеньевна Николаева, Матрена Анатольевна Платонова, Кривошапкин Николай Александрович, Захарова Мария Петровна, Петрова Мария Петровна, Павел Архипович Винокуров, Дьяконова Алена Николаевна, Колодезников Константин Иванович, Гаврил Семенович Мальцев, Колпашникова Лена Михайловна, Дмитрий Петрович Захаров, Евдокия Гаврилевна Старостина, Матрена Николаевна Рожина, Васильева Аина Николаевна, Осипов Михаил Васильевич, Колесова Валентина Спиридоновна, Анжелика Алексеевна Григорьева, Ольга Семеновна Макарова, оното бүйін ахаме әлбәк меннигес аханан бейітіне бартын күнділәбет Варвара Николаевна Попова. Оното эти күрдік әме бұл благодарственный сурук туттарыпын бағарауын бейгі спонсордар бұдығар. Оното бұл бастықынан аттым Матрена Петровна Оконечникова. Дер бұты бейі оғылыр бұды ұллан тойын. Тоян сайда тудуннар ден өсөдө үйүнө тудуннар ден бияка спонсорская көмөк оңорлор де. О курдук бияка Михаил Васильевич Макаров, Дмитриев Александр Гаврилевич, Иванова Елизавета Васильевна, Макарова Надежда Семеновна, Оконечникова Матрена Петровна, Месиков Гаврил Гаврилевич, Михайлова Людмила Васильевна, Емельянова Надежда Максимовна, Надежда Ивановна Попова. Дөрө бу күндү доктор бутур таханан бери кайын күскө. Онотон иникитин бары бирге бу букурдук мустан бары бу эдер оголор бутугар үйүнө сайда өсөдө турдуннар демет иникилергер эрели кыйыны хатуну дем барамыт сакалы уруй 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 айкал айкал айкал. Доктор манан беги Голоса трех долин республикатагы академический ыры күрәгә тимектенер кыйлактарга истиң агардебитен аныбыт кыттыбыттарга барга мактал тылларбытын тиетебит. Күнді бар жамытугар бағарабыды хеха ырас эйле халланы ту солоқутугар сырдыгы ырахы кытанақ доробияны. Күнді бидыглақтырбыт эйха эйдінерем. Биллерин куттук олонко батыл күрәккә кыттыга Вера Цыпанина бидыглақпыт кытта сылжар, онно билигин коласкатын хетте часка көстөктәк НВК прямой каналга